Eselегим элиңде эркеледиң өмүргө, кадам таштап барасың балалыктан келинге. Кызым, кызым канатым, учуп кулар санатым, бата тилеп узаттым, бактың менен жамашкын. Ару асыл таң элең, албейлеген көлөкө, ата-энеңдин телеги. Бактылуу бол булдактай жан элең, кыйбай калды апакең, кылым баскандар менен кыз узатуу салт экен. Кызым, кызым чырагым, бой тиреген чынарым, айылыңдан аттамын, кайын журтка узадым. Асыл ойдон эми бол, акыл ойдон кене бол, ак чолугуң болгабай, алганыңдын теңи бол. Туруңдан учуп түндүгүң бизден бөлүнүп, барасың эми кайын журт күткөн куттуу үйгө. Жүрөгүң менен жакшылык тилеп кабыл ал, өз үйүң ал, өз үйүң ал садага. Барган жерден так тапкан, бала таппак тапкан, келин болгон ыймандуу, айылыңа бүт жаккан. Кайрылыштан суу алгын, кайненеңден дуу алгын, кабагыңды бүркөбө, кайын журтуң кубансын. Барган үйгө кут болгон, босогоңдо бут болсун, көшөгөңдү көгөртүп, алган жарга чуп болуп. Ата салтыны растап, элди чакырып, той бергени жатабыз журтка камынып. Кут береке жайнаган кыргыз элинде, оюн күлкү кыз кумай жорго салынып. Кел коноктор келгиле, батаңарды бергиле, той бергенди кубаттап, тойлоп кеткиле. Кел коноктор келгиле, батаңарды бергиле, той бергенди кубаттап, тойлоп кеткиле. Жаратканым жар болуп, арзып тилектер, колдо кармашып, тагып шакектер. Махабаттан ширелген эки жаш жүрөк, кубанычтан күлмүңдөп турду каректер. Бүтүн болсун бактыңар, ыйманыңар баркыңар, бийик болсун ар дайым алтын тактыңар. Бүтүн болсун бактыңар, ыйманыңар баркыңар, бийик болсун ар дайым алтын тактыңар. Той жаңырта
Şanыңар барқыңар бийик болсын ардайым. Алтын тақтыңар, алтын тақтыңар, алтын тақтыңар. Esteyli ötken gündördü bugün, ayıldın keçin balalık gezim, sağıntı atalık sezim, çoğuyduk mına atabız bizde yaşaylı ıntımak kıta. Dastar kon üstün toldurup, açalı gönül oldurup, sırdaşalı tuğandar ey çoğu birgen oldurup, sırdaşalı tuğandar ey çoğu birgen oldurup. Sağıntı meni apalık merim, dilegim menin apa kem senin, ömürüm uzarsın deymin. Çoğun oykon pisidi ata kemsizidi, bağaybız emgeginizi. Esteyli ötkön gündördü, ak çölmek oynap жүрgöndü. Естеличи туғандар ей, ерчиши өскөн күндөрдү. Естеличи туғандар ей, ерчиши өскөн күндөрдү.
Kelingizler, kudalar. Düşerse özün ben.
Bu yoldan alalım. Biz kapkanı açtılar cengeler. Konkurent mi? Biraz yeni başta bir aralar. Valla Ceti degen en yaxşı bak. Ceti degen yaxşı. Boluda 940 la. Ben 6 yerinizden sizleri çok Altı bol. Çünkü az biz sizden biliyoruz. Az kızı oradan sizden çıkmışlar. Altı öğrenir biz buçuk bay tur aldık. Biz sat oturdu. Yok çok da masal. Tamam ya onlar orta işte büyük et. Seri kara. Gülçü canım. Alan gelir seviyor. Ama sen daha çaldırırsan. Yok oşanda bolmaz mı bakmayız mayli. Gönüllü. Gönüllü beşke. Beş kılma çekiyorsun. Çok iyi olasın. Beş kılma. Beş dedim bak. Önde 5 bolsa 5 yanda. 5 bolsa 5 bırak biz de bunday kurusunu ya bunday yaxşı. Tamam benim gol satın. O da hızlı çıkna tur ha. Çağırızdan anda. Gel onda. Çağırızdan gol sen. Kızından çağırızlar hocam. 5 bin dolar mı? Dolar mı ki? Göğeken. Altı altı da deşkerek kara gol. Çok oldu mu? Ne oldu? Kencem yakın. Sabrazım gel, sabrazım gel. Sabrazım olur. Sabret et hemen kısa gel. Ya ilana ne çekeler. Gel bunda da çıkalım lan. Çıkmayacak. Gel lan yine korkun anasını. Ulan beni qarasın. Hazır 5 kemiz yaxşılığında yok. Anan keyin bizimle bizimleşmeler da. Bizimleşmeler. Bunlar denge mağlup verdi. O veringizler bana aytamiz. Yaxşılar la adamca. O şunday. Aynen onda. Gel. Meni qol tutangizlar. Hakkay, bir mende. Qol tutasan he. Bana vererdinizler. Hem o orijinalına tüzük vererdiniz. Bak Ali yerim hoşlanıyor. Ama böyle bir şey var. Altı olur.
Onda olmaz da. Küçük değerden. Bir saatte çok korkar. Ya beletler ana. Sırıklayı olan kalktı doğarsana ya. Kurukları oldu. Ya bunlar kulağımlar Cölle oturup olan mı oldu? Biz de cölle oturup. Böyle. Durmayısıra söz verestere. Çok. Tek olmayı çenge. Onda biz de açmayız. Ben жақын досым да. Söz versizler gerek. Мен Yok. Söz bergen. Pazarda жүрген бұлар алдайды ертең. Бала, мен жөнлі Bana valla kadar lekisini mi kılmışlar bu? İşte bir bollar oldu adam kaldı. Bayatan beri korkuyor. Yok bu sözün konu. Бұл киім өзі, бұл киім мен болмайды. Аяшты көтөңі шығарады құр. Мен, ол мен өзім. Var ele getirdim. Girişler aynamayınca gerek. Yola gerekli. Almaysa var ondan gerekli. Neyse olsun. Sakın dostum bir bela kılınızlar. Allah bol saçma. Yakın dostlarımızlar. Olsun öyle olur. Kim bile olsun öyle olur. Kuruşunu kalasın. Sakın dostum düşürüp çakır olma. Ben İsmail'e diğerine kaldım. Ben burada da Yok bana belgile bana gelin. Kızlar girgende bunday problem çok olursa size korkmayızlar. Problema çok bulur. Geçenlerden bir derin Girgende taksına bunday ha? çok problem olur. Orada aytmaz. Sen ne kapırdın? Aksa kaldın mı size böyle? Ne görüyorsunuz? Ne görüyorsunuz? Cenge onda oldu. Men jönle oturdum bu şeyde. Özümdeki 9'da ekelim. Cengelerinde buradasın. İki ne oldu? Yok. Daha. Yok veririz değil mi? Onda oldu. Olsunda öyle olsunda o 5 milyon alsam biraz olur. Ben ne olsa mesela çünkü onda yok. Cengelerinde bunlar bana vergiler. Bana vergiler ya. Onda jönle olalım. Onda para verilen de eme. Daha ne? Çarpıştı. Jönle men ne jönle otururum. O da kaça kaytardın. Bayağı kaç mı? Gasel yaptı. Bana hiç yapmadı. Gasel sanmadı. Akçadan koşma bu. UFC'nin bayetsi bu. Habib'in treneri olur. Akça koşma. Belgile ama gibi olur. Kancar'ın sparring sen vermiyor. Beşiktaş'la ola kim ki Nurik'ni bilmeyiz mi? Onda 5 milyon görgü yok onda. Az boşuna neyse Allah'tan gitsin. Kanesi Allah'tan Atlet bana atlet. Çok bol kendini. Aynı gerek. Hemen girgende. Ona olsa doğruza. Tuşa satıldın ya. Bana kaynak var. Ya al Gövala bir yaktan çekelim. Gövala bir yaktan çıkart, bir yaktan çıkart. Gövala bir yaktan çekelim. Gövala bir yaktan çıkart. Aşağı o geçti. Gövala mı ekibetten de hoş gerek. Bir koşa, kostümleri uzatıyor.
okuçular hürmetler. Yerge tuz kişinin zaten. Kelgile jigitler, dasturxonga kelingizlar. Assalamu alaikum ağayın tuğban amandı, amandassak camanbı. Halkıma aytam salamdı, kalın jurtum amanbı, kavarlassak camanbı. Jalpıma aytam salamdı, jalpı jurtum amanbı, jakındassak camanbı. Hoş gelipsizler, kadırlı konuklar menen sabırlı konuklar, ardaqlı konuklar menen salmaqlı konuklar. Özüne işenip çaması menen gelgen konuklar, özüne işenbey daması menen gelgen konuklar. Koluna belek alıp gelgen konuklar, koyununa kanivert salıp gelgen konuklar, bala çakanı jatkırıp gelgen konuklar, toyga varganda sürdöbeyin dep elüden attırıp gelgen konuklar. Hoş gelipsizler, estebe sakın aytkanday, esensin be tuğganlar, el içinde turganlar. Kalık akın aytkanday, kandaysınlar tuğganlar, halk içinde turganlar. Barpa tavız aytkanday, barsınlar mı tuğganlar, bugün toyga gelip turganlar. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
Kaygılı el menen bölüşsöң azayat eken, kuvanışlı el menen bölüşsöң köbeyet eken. Bugün dağı bir kuvanışını koyununa batıra albay, el menen bölüşüp bizdin en kadırlı akemiz, Süyin akemiz kızını uzatıp, Bekbolat akemiz kelin alğanı kelip olturat. Anda mesela bugünkü kız uzatı bata toyubuzga dağı bir jolu. Hoş gelipsiz akeler. Mına kadırlı konaklar, bizdin dağı tosып algan adam kim eken, büröөгө eleşip kelgen kadırlı sıylуу konaklarыбыз үйдүн ээси kim eken dep dağı karap oturup kalışыңızlar мүмкүн. Анда mesela astыңızlardan dastorkonго karap oturumuzlar, alып olturumuzlar dей турган адамыбызды ортого чакырабыз дагы тоюбуздун açılış azemine kız uzatıp жатқан özümüzdün жақшы көрген akabız Süyin aka menen Aygül jengemizni toydun açılış azemine жетелейбиz. Kol çağıp koysanızlar. Geliniz bu. Kol çağıp koyalım Süyin akabızga. Жалғыз сұрайымына Құда күтіп отырасыз. Құда құллық болсын дейлі. Құдайым қошқан құда болады екен, пайғамбар қосса дос болады екен. Дос 100 еле жылдық болса, құда 1000 жылдық болады екен. Жалғыз сұрап қалуыңыз, анда mesela sizin daha bugünkü kan құдаңыз құлдығы болып келіп отырған Бекболат ака менен Насипа жеңемізді дағы шерік қылып шақырып берелі. Қол шағып қойыңыздар, келіңіздер құдаға. Desek daha болады. Bizdin kudalashıp oturgan adamlarımız desek болады. Anda mesela bir başında söz verişten aldım bir salt kaylandırıp şu Bekbolat akabızdan 3 jolu bir kuldu kurgan sözünü alıp olaylı. Bekbolat akabızga kol çağıp koyuңuzдар. Kulduğumuz var. Allah'ın kulduğumuz var. Allah'ın kulduğumuz var. Oğlum rahmat. Süyin akayemi bu saltta Kırgızca ne de aytışını da bilbey kaldı, orusça aytıyorduk. Şöyle принимаю diyor. Rahmat. Sağ olsun. Emi bir жақшына qılıp kökürek tigizip bir kucaklaşıp koyuңuzlar. Kudagaylar sizler dağı hiç acırağız bolu bir betinizlerden afaka çapak kılıp öpüp koyuңuzlar. Ömür boyu acırağışıp koyuңuzlar. Bir Kırgızdın жақшы makalı var bu. Жақшы ат, жақшы күлік ат, жақшы мал жатқа кетпейді дейді. Қараңыздаршы, бауыр жауыр болып көбейші отауыз. Анда mesela сөздің açılış azemi біздің акабыз үйдің иесі Süyin akabızдан başlayыз. Қол жауа Süyin akabızға. Қош келесіңдер. Қымбатты бүгінгі біздің қыз ұзату тойымыздың куәлері. Жана мына жерде келіп отырған құдалар, достарымыз, туғандарымыз. Emi bizden Kırgız'dan kalgan salt eken, kızdı Örgüt'ten taş eken, hayır geçti şu жерге baktığı oldu eken. Oşantep bizden şu kızımızdan azem toyuna sizlerdi, kız uzatı toyuna geldiğinizdeki çok rahmat. Sizlerge de şu jayılgan dastorkondun bardığı sizler üçün de jayılgan. Şoların dağımsızlık bugünkü vaktına bergeniңiz üçün çok rahmat. Ben o Ağustan, Kırgızstan'dan gelgen bir tuğanlarıma rahmat çok. Oşonda öyle. Sizlerin de şu kız uzatı, bu üyle toyumuz jakadayın bizler gibi oldu öyle. Rahmat çoğum. Oçakız, rahmat. Ne o? Kapalı prosto. Bir Kırgız'ın bir makalı var, çıkaşa çıkmasa kireşe kirveti. Erten oğlumuzga aytıp koyma, alıp kaçıp keleversin, oradan cevap koyarız. Kelingizler anda men şu dastorkongo karap oturgular dep şu Aygül jengemizdен da bir жақсы söz kütüp alaylı. Kelingиz жеңе. Саламатсыздар, биздин бүгүнкү салтанатыбыздын күбөлөрү, урматтуу кудагыйлар, кымбаттуу жалпы коноктор, жалпыңыздардын келгениңерге чоң рахмат. Бүгүн эки үй бүлөнүн жакшылыгын тең бөлүшүп, алтындай убактыңарды бөлүшүп келип отурганыңыздарга ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Ушул балдарым бактылуу болсун, кармашкан колдору ажырабасын.
uzun бактылуу өмүр сүрсүн. Рахмат жеңе. Азаматсыз. Конечно, капа болот да, бирөөгө тарелка берип атат, элемиз. Оордон чыккан кызыңызды берип атасыз. Келиңиздер, анда эмесе ушул кабыл кылып аткандагы ушу биздин колду уруп келген Бекболот акабызга таксырыбызга жакшынакай сөз кыйгарабыз. Бекш акабызга дагы бир колуңуздар бош болсо кол жаап койсоңуздар. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ulu urmatlı bugün Aktoy'dun kadrolu imamları. Buna bugün suyun tayken biz o kördeme ilgertenlemlerle tanıştık edelim. Tuğancımız var ile de. Apamın bakıp barda tağacılık kovarsan ayava suyunu tozu alıştılar. Apamdan keyin barsam çoda suzdap ketip atatda. Ana bu suyun tayken bana barışıl. Kadrımı saldığında bunda etkende. Şu söğük jağırtaydı. Alhamdulillah'a şükür. Atkazılgan yok. Makulduğun berip Allah'ın razı üçün Allah bugün nasip kılgan eken buna köpten kütkendememiz bugün kabul olsun ha. Eki ola baktılı olsun, karmaşkan olanlar bek olsun ardayın. Özlerine ağarıp gögersin. Ata nesin, tuğan uruk, el yurtun sıylagan büyübüllerden olsun. Döketten uşul kak taradaday, seniki meniki dey, iki jaktı ten armağan, kadırlı büyübüllerden olsun ardayın. Uşların ısık çayını içeyle, nevire süreyle, nevire erkileteyle, Allah Teala maşalımızga nasip kılsın da tayken. Anan jalpımına ayıldan gelgen tuğan uruklar oturat, Talat Tüzden, Rasen, Topuruş'tan gelgen dostlarlar oturat. Gelgen adamınızlarga Allah Teala razı olsun. Çoğun rahmat ardaymış Akta Sırkan üstünde. Tol akbatağınızlardı verip jüre veringizler. Ardayım bugün 2 yaşka söz bolat. Oşal sözünüzler Allah Teala kabul kılsın ha. Aldığınızların damlarını tatıp göngülde oturup kettiğinizlerge Kuda köz suranavız ardayım ha. Anam bu özlemizin Dalaşlardır usul sıyıp olsun. Birimiz sıylay bileyle bala şakavızda tuğanlığı el yurtuğudu. Allah Teala'mızı sıydan ayırmasın bizde. Sözlerimizde koşulabız. Siz özünüz жалгыз barıp suraganda makulduğunu bergen ekensiz-ka. Endi mına şunça eldin közünün aldında da hazır makulduğunu berdi. Biz dagı şunday köp olup kaldık bugünkü toyga. Dagı bir jakşı söz mına kelin alıp atkan bizdin Nasipa jengebizge dagı söz kıygarlardan aldın. Bir tamaşa köp bir dagı bir makalыбыз var. Жеңа maldın josu kele, kelinin josu ene dep koyatmış. Anan eneler süylögöndele başındele men seni kelinim debeyin, kızım ele deb alayın deyip dağınan keyin uyga bargandan keyin anan bir jol apasında olup kalbangan keyin saltыңызды kılıp hatuyla karmayı veriniz. Anda mesela söz Nasipa jengebizde kol çağıp koyuңuzдар. Урматтуу, кадырлуу коноктор, куш келиптер бүгүнкү биздин балдарыбыздын үйлөнүү үлпөт тоюна. Не демекчимин ушу балдарыбыз бактылуу болсун, эч качан кармашкан колдору ажырабасын. Дайыма бүгүнкүдөй жүздөрүнөн күлкү кетпесин. Биздин үйүбүздү базар кылып, бизди бакытка кубанткан көп неберелерибиз болсун. Ne demekçiyim şu Kırgız'da ilgerten kalgan söz var ekan, şu ekşi jaman jaylooga çıksa kovalaşıp düşöt, iki dost jaylooga çıksa kuda bolup düşöt degende Kudayım koşup biz bugün kuda bolup oturabız. Ne demekçiyim şu kuda kıyma, şu baldarыбыздын урматын дайыма тең бөлүшөлү, эч качан оорубайлы, узак жашайлы, 100 жылдыгы 5000 жылдык кудагыйлардан бололу. Şu Бүгүнкү коноктор ушу алдыдагы даамдарыңыздардан тартып көңүлдүү отуруп кетишиңиздерди суранабыз биз. Куш келиптер. Чоң рахмат. Түгөнбөгөн түпкүрлүү салттың сонун кыргызай, ачык көңүл меймандос калктын сонун кыргызай дейт. Биздин ата-бабадан айланып келген бүт када салтыбыз барчылыкка келип такалат экен. Бай адамдар, мал кармаган, жылкы кармаган, ат минген адамдарыбыз ушундай салт менен келген экен. Колунда жок адамдарыбыз эч качан салт жетелеп келген эмес экен. Бардык нерсеңиздерди Кудай насип кылсын.
Эми мынандай да. Бекшеке сизден тақсырлығыңызды билебиз. Мурда жаш малыңыздарда мына эми да 20-25 жашта малыңыздарда ушул сыдык төрөлгөн маалда ушул уулумдун үйлөнгөн тоюна барып бир колубузду бийик көтөрүп бийлели деген дагы ниеттериңиздерди укканбыз. Көбөйөн болгонбуз көп жерде. Деп эле мындай айтайлы. Анан дагы Бекболот ака, Сүйүн ака өзүбүздүн акаларыбыз тойлорго барганда той кылган адамдарга көгөртүп 1000 сомдуктарды барып кыстарган күндөрдү дагы көргөнбүз. Сүкө бул өзүбүздүн салтка байланыштырып эле эми дасторконду ачып бердиңиздер, биздин сахнабызды дагы бир кудалар деген ыр менен бир ортого бир жакшынакай кылып ачып берсеңиздер. Музыкасы бизден болсун дагы, бийси сиздерден болсун. Кыстыр-пыстыр элден болсын кылалы дагы бир сахнабызды ачып берсеңиздер, сиздердин сунушуңуздар боюнча. Кана берсе, колдоштур жолдоштор. Ordumuzdan жылуу айтып алсыңдар мына. Çoğun rahmat qadırlı qonaqlar. Çoğun rahmat. Kıstır kılganға дағы, қол чабып отырғанға дағы kıstır құллық болсын, құрық қол болсын дағы деп қойдық ғой. Өзі kıstırda қара солықтар музыкантқа таштайды. Сілер советтіктерсіңер, чөнтік атсалғылар. Тамашалап қойдым. Құш кепсіздер. Бекболот ака, ордымыздан орын олағыз. Құш кепсіздер. Я азамат, мына кыстыр болғанда неме сумкалы көтере шықпақсыз, тамашалайлы. Жора көргендер, тамашалады дейм о? Сондай екен жора көрген кішілер де бұлар. Рахмат, насып қылсын. Келіңіздер қадірлі қонақтар, дастарханымыздан açıldı, сахнамыздан açıldı. Тойдағыдай көңілді açып, қол чапқан жерде қол чап, барлашып, сырдашып, ушақташып деймін, ушақ деген бұл жаман сөз емес екен, бұл жаңы қалар деп қойып өткен ушақты. Барлашып отырыңыздар. Барлашып деген бұл барлашып деп қойып өткенбіз.
Sırdaşıp degende bunda sırlarımızda aytat ekenmiz. Janakı milyondu ne kıldın, qanday tovar alıp atasın, akçаны ne kılıp atasın dep sırdaşat eken. Uşaktaşıp degende dagıla aytışı otura bergile. Жақшына сарайда өткізіп атыптыр, онан аялдар салаттарды санап дегендей, дастарханды қарап дегендей. Айгүл дағы бәлә, дастарханды жақшына жасаптыр деп, бір-біріңерге шуырап, қаттық айтып қойып, көңілін орта албаңыздар. Ал отырыңыздар, астыңыздардағы дастархандарға өсіп тамақтар келеді, тамақтардан алып отырыңыздар, жақсы сөздерді сөйлеңіздер. Адамдың оғызында болса, Алланың құлағында болады екен, пенденің оғызында болса, періштенің құлағында болады екен. Періште жақсы сөзге дағы, жаман сөзге дағы омейін де пата қылып тұрады екен. Ошан үшін жақсы сөздер сөйлейлі. Біз дағы қыз шығаралы, уыл үйлейлі, шулардың невре тойларды олтырайлы деп бір ниет қылсаңыздар, жетінің бірі қызыр дейді. 300-дей адам отырауыз, ажау емес, көбейтсек бір 17-18-дей қызыр келіп қалса, Құда қаласа, ошылар пата қылып қойса, сыдық менен күнназ бақтылы олышқа дейіш болып қалады. Келіңіздер қадырлы қонақтар өндемесе, жарық дүйнеге алып келген енелер болады екен, ене болады екен, енелер өзі отырып тұрғанда емес, тойдың ашылышына сөйлей бербей, Асанқалы Керімбаевтың қаламымен тұрғандық Енекебай деген үрменен ашып берсем, Енекем деген үрменен қалаушылар болса, қол шағып қойыңыздар. Ormay жүрөгөр сенесен, мен дағы дени сақ болойуна, ормай жүрөгөр сенесен. Болсом да күшкү таласың алыстамай, үйүмдөн узаса Mikrobu жоқ тоолордун арасында деп кетесин бе сулуу кыз менен деп ырдашып келчилер. Караңыздарчы, талаа жерде жүрсөк дагы салтыбызды эсибизден чыгарбай салтыбызды колдоп келатабыз. Дагы бир жолу кыргыз журтчулугуна биздин эч төгөнбөгөн салтыбыз үчүн дагы бир кол чаап коелу. Салтка деле кол чаабыз, баш ийебиз го биз. Мырза жигит bir жақшынақай қылып қызымды
жеңе көбі қызына жақшынақай қылып Сыдықтың қолына тапшырып алалы дейді. Жаштар өздерімен өздері аралашып олтырыссын дегенде бір тілек қылады. Анда месе келіңіздер, бір шатырата қол шалып тұрсаңыздар, Гүлназ қызымызды Сыдықтың қолына тапшырып қойылы. Қол шалып тұрасың, немесе қол шалып тұрабыз. Toxtab durumuzdan yana. Çel Sıdıqbek. Yaxşınaqa qılıb. Qol çalsınızlar. Жеңе қызыңызды бір жақшына қылда бір өу алыңыз айбын жеңе. Қызыңызды да бір чопылдақ өу алыңыз шеп. Süpögeden kalsın süpögeden, süpögeden. Rahmat, ömürlü olursun. Kana, orduzdan orun alağız. Rahmat, kadırlı konuklar, orduzdan orun alağız. Oğlum rahmat. Gelingizler. Dasturxonimizga tövüzdagi qadrli bizning qadrli qonoqlarimiz keldi. Bir saltayla qilib atın barda el tani, atan barda el tani, atın barda jer tani deydi. Atalı, alpalı жақшынақай жігіттер екенсіңдер. Шунча ушул атаңардын кадыры баркы деп келип отурат. Анда месе ушул калың элге дагы бир 3 жолу бир салам берип койсоңуздар. Кудай жалгасын. Кол чаап турабыз. Кудай жалгасын. Дагы бир жолу Кудай жалгасын канамаса. Кудай жалгасын да. Рахмат. Чоң рахмат. Келиңиздер. Rahmat, orduzdan orun alağız. Muna Sıdıqbek, muna emi күнүгө үйгө bir nan көтөрүп келсең, эми 2 nan көтөрүп келесиң бүгүндөн баштап. Мына жақшынакай болуп, очор бачар болуп, көп жашагылагын. Шул Бекболот акалардын уруктарын улап дегендей тамырлуу алма сабагынан алыс түшпөйт дейт. Силерден жаралгандагы жақшынакай балдар, куд ушул ата-энеңер колдогон салтты келечекте колдонуп кетишине биз чын жүрөктөн тилектешпиз дагы, ишенебиз дагы. Анда месе келиңиздер атайы бүгүн тойго келгенден кийин жақшынакай бир сөз сүйлөп, убагында ушул той кылган адамдар дагы биз той кылганыбызда сүйлөдүле, биз дагы бир жақшынакай белек бешкек көтөрүп келдик эле деп. Сүйүн акен ушул жерде бир туган акелери, айылдан келген коноктор, ушул биринчи стол аксакалдарыбыз, Абжапар ака баштаган жамаат, Ысака, бардыгыңыздарды жеңелер менен белек бешкеңиздер менен сөзгө жете алсак, кол чаап турабыз биздин аксакалдарыбызга. Келиңиздер. Assalamu alaikum. Qadrli qonoqlar.
Hoş gelipsizler. Çünkü biz Oşkam'da Krasnoyarski şahrına ait olan ünlüğümüz ötürü kuyruğuna oturağız. Ömrüңөр uzun bolsun baldarım. Den soğuğunlar çın bolsun. Karmaşkan kolunlar hiç kaçan ajırabasın. Ata enеңерді сыйлағыла. Мен şunu қалаймын. Не тілесіңер Алла тілеңерді табыл қылсын. Жолыңар шыдыр болсын. Балдарым, өміріңер uzun болсын. Келген қонақтар, сіздер бүгін жақсы ушул тойды тойлап, қандай ойда келсеңіздер, қайтқанда да ошол ойда қайтышыңыздарды Құдай тағала қабыл қылсын. Рахмат қонақтар сіздерге. Рахмат. Жақсы сөздерді сөйледі. Қырғызстаннан да шындай жақсы сөздерді көтеріп келішіптер. Келіңіздер, дағы бір ақсақалымызға дағы бір сөз алып қоялым. Ассалаумағалейкум, шол қадірлі қонақтар. Бүгінгі Қыз Ұзату Аземінің қатысушылары жалпыда. Бүгінгі қыздар бейбаламынан қызымыздың тойының алдында чоғылып отырамыз. Тойында. Барымыздарға денсаулық, бақуатшылық, 2 жашқа uzun ömür, бақытлы жашоо, Karmaşkan molları tövenlik olsun, budak işlerge, iki budakları, mutlumakçılık, suyundaki olmuşlar. Kızımız bargan jerge, bak tapsın, bala çıkalı olsun, sizler mümkünleri olsun. Denleri sağ olsun, ömürler uzun olsun, baklı yaşasın, yok yaşasın, baklı yaşasın. Sizler suyun devreli olursun. Қолчабасы, рахмат ақсақал. Сіздерді тартқандай ұрғылаған жақшынақай семьялардан болсын, шул атайын Қырғызстаннан келген ежелері, женелеріміз бар екен, шуларға да бір сөз ұйғарады деп тұрасыз. Келіңіздер ежекелер, сіздерге сөз. Саламатсыздар, урматтуу 2 жаштын Кыз Ұзату Азем тойуна келген жалпы меймандар. Екі бала бақыттуу болсын, өмірлүү болсын, тілеген мақсаттарына жетсин, ушул балдарды тарбиялап өстүргөн кудагыйлардағы 1000 жылдык кудалардан болуп үй-энеге урматтап сыйлап, ушу 2 жаштын урматтын сыйын чогуу көрүп, бактылуу ата, бактылуу энелерден болуп бар болдулар. Жалпы туугандар барыңыздар, бар болуңуздар, ар бириңиздердин үйүндө ушулай жакшылык күндөрүңүздөр көп болсун. Рахмат. Дагы бир эжеке сөз беребиз, келиңиз. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү актойдун катышуучулары. Мынакей биздин таптакай болгон кызыбыз жана уулубуздун бүгүнкү Кыз Ұзату тойуна күбө болуп отурабыз. Мен эмне демекчимин, ушул 2 жаш бактылуу болсун, өмүрлөрү узун болсун, кармашкан колдору бекем болсун, Кудайым узун өмүр берсин. Анан 2 кудагый, силер дагы 1000 жылдык кудагыйлардан болуңуздар. 2 жаш сиздерди тең сыйлаган жаштардан болсун. Ушул 2 жаш бактылуу болсо, ата-эне бактылуу болот. 2 жаштын бактысына балкып жүрө бериңиздер. Урматтуу коноктор, ушул алдыңыздарда турган даана сызып, көңүлдүү отуруп кетишиңиздерди каалайм. Бар болуңуздар ар дайым. Рахмат. Кадырлуу коноктор, жанагы күрүштүн эсебинен күрмөк суу ичиптир деп караңыздарчы. Барды бул шамал жүрбөсө дарактын башы кыймылдабайт дейт. Ушул Сыдык менен Гүлназ бизге шамал болуп башыбыз кыймылдап турган кербез экен. Келиңиздер кадырлуу коноктор, бүгүнкү Аксарайды аттаганыбызды ниет кылып бир жакшынакай белек печкеге ала келдик деп бардыгыбыз ошол ниет менен келебиз. Кол чаап турабыз, белек печкегин алып алайлы. Куш келипсиздер акелер, куш келипсиздер. Сиздер той кылганда дагы сүйүнөк экөөбүз кызмат кылабыз, Кудай кааласа. Кармашкан эки кол, жанашкан эгиз жол. Рахмат эжелер, энелер, акелер. Hoş gelipsizler akıllar. Çok rahmat.
тамашаны орын ала беребиз. Силерге дагы бир кадырлуу конокторубузду кошобуздан гана тойдун урматын ортого чыгырып бийлегенге аракет кылабыз. Başımızdan kalpak düşmesin suyuna gönder. Çok rahmat. Çok rahmat. Bayanlar bu maladessiniz de sözsüz joluktu salış kerek de. Bu jege 7000'ge жасаттыр Түрчосқа нете аттылғыла. Тамаша. Мына шундай салт санабыз бар екен.